إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس سمتك ودانتي بمها بيفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ألغون من قاك دكم مدني توحيد الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة عقيدايا خلاف فرقة تكابه اگوتون تین فرقہ گواہ کا کری تین درس کا بیان دیں گے دیئی میرے گے موضوع کی ماتریدیہ ای ہترون فرقہ ماتریدیہ می فرقہ کی می ابو منصور الماتریدیہ نسبت بگن فرقہ می ہجرائیں ہترون قرنوں کے کری کولوگا افدیگن دیا فرقہ hijrah hataruna karunu ke kuri kologa ufetigen dia firqae mibamihum Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fuluta qabulu kure adi bay sifa fuluta bes qabulu kure ekama ku gina sifa fuluta ta'wil kong adi gina sifa fuluta ka inkar bes kure mibamihum ge aqida tahu ge terega mibamihum dalilunaga masdaraki buddhi مبامهم دليلنا مستركي بدي مبامهم بناغتوغا الله اكلانغ امر فلت دنگتون اي خړيڙيگم وا مقصد بديگه معرفه منوي مي مقصدن حاصلن نوانه الله اكلانغ امر فلت دنگتون اي خړيڙيگم وا مقصد کے اي مقصدن حاصلن نوانه بديگه معرفه منوي می عقیدہ می عقیدہ مڑی کنرنگلنو ای بدی ای مستقل مصدر کمگا علمرین بلوا فینی بایک کنتت ہوگا الگون میں نہ بدی رعایت کرے ودان بایک کنتت شرعی بایک کنتت کا بدی رعایت کرے ودان کم گنا کنتت ہری دلیل تو ہوگا علی کا بیان کرے دلیل تھباوگم ونی بدی دلیل تھباوگم ونی بدی دلیل بدی ادی خلاف یسالون من دلیل بلنجه دلیل ای اصل حقیقی مصدر کی دلیل ای حقیقی مصدر کی قرآن سنئی بدی ای مستقل مصدر نو گئی کی بدی تھباوے گے منی دلیل ایک دو وجیا مسئلے ننگ اون بلا گنے افا کرے کما بدی دلیل تباوے بدی دماغ جکم گوانا ما ایکم افا کرے ایکم بدی خلاف وی کم گویس الگون میں دلیل تباوانجی دلیل بدی خلاف وی کم گویس الگون میں دلیل تباوانجی ہے مبامیہم معتزلین بنا فدائن ننگنے معتزلین فدائن مبامیہم ہریہا کمک بدیاں اس نکرے ہریہا کمک بدیاں اس نکرے مبامیہم مبنانی بدی کے ذریعہ دنگنوینی تکتی کے بیرفوشے تکتی کے حقیقت دنگنوینے بدی کے ذریعہ دنگنوینی تکتی کے بیرفوشے تکتی کے حقیقت بدی کے ذریعہ کن دنگنوینے انکم مبامیہم مبانی عقلا نقلا دمدوگا عقل مکنی بدیا نقل مکنی دلیلا بدیا دلیلا دمدوگا مبامیہم مبانی مانے کی بدیاں ہریہا کمک اس نکرے مبانی ادی دلیل کب بسفریہ میں کتبائن ہوئے دلیل کب بسفریہ میں کتبائن ہوئے کم امی
අහ්ලුස් සුන්නah වල් ජමාතුගේ අකීදා මුලින් දිමායෙන් නෙවෙයි මේ අකීදාය. අහ්ලුස් සුන්නah වල් ජමාතුගේ අකීදාක මුලින් දිමායෙන් නෙවෙයි අමයි ෆදා මිබාමීහුම් බුනාගතුගා දලීලු වාරිදුමුගේ කුරින්වස් දලීලු වාරිදුමුගේ කුරින්වස් අල්ලාහ් දෙනගතුම කී එයි ඉන්සානාගේ බොලුගා එරිෆාවා මස්ූලියතේ අල්ලාහ් දෙනගතුම කී ඉන්සානාගේ බොලුගා එරිෆාවා මස්ූලියතේ දලීලු වාරිදුමුගේ කුරින්වස් එහෙන් කමුන් රසූල් බේකලුම් ෆොනුමුගේ කුරින්වස් බුද්ධීගේ සරියායෙන් අල්ලාහ් දෙනගතුම කී එයි වාජිබකේ එයි එකන් නොකොෆිකමු ගවානම අසාබ් ලිබේනේ එකන් නොකොෆිකමු ගවානම අසාබ් ලිබේනේ එහෙන් කමුන් තන්දොරදන්න කුඩ කුජ්ජාගේ මච්චවස් බුද්ධීගේ සරියායෙන් අල්ලාහ් දෙනගතුම කී එයි වාජිබකේ එයි මිමිහුගේ අකීදාය දලීලු වාරිදුමුගේ කුරින්වස් අල්ලාහ් දෙනගතුම කී ඉන්සානාගේ බොලුගේ එරිෆාවා මස්ූලියතකේ එහෙන් කමුන් රසූල් බේකනුම් ෆොනුමුගේ කුරින්වස් බුද්ධීගේ සරියායි අල්ලාහ් දෙනගතුම් වාජිබවගෙන් වේ එකන් නුකොෆිකමු ගවා නම අසාබ් ලිබේන අදි තන්දර දන්න කුඩ කුජ්ජාගේ මච්චවස් බුද්ධීගේ සරියායි අල්ලාහ් දෙනගතුම කී වාජිබකේ ඉල්මරින් විදාලවා ගතුග මිබෑමි හුගේ මි අකීදා මුලියකුන් ගෝහෙන්නෝ mi goswa tankolaki rasul bekalum fonumuge kurin azab libene kama mi muna tankolo rasul bekalum fonumuge kurin azab libene kama muna tankolo ei goswa tankolaki ei kit qur'an ga allah subhanahu wa taala bayan kurwa fave wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula timang allah azab devwa faratek kamuge wodinugan nawme rasul bekalum nufonuwe rasul bekalun nufunuwa rasul bekalun funuwa hujjat gaam kurabwa famenu bi allah azab nudevwa ehkam mibami hunge mi aqida bes muliyakun rangalenno hamay fadam mibami hunge aqida tahuge terege baade at-ta'wil wa at-tafwid ege mane ki shariyatuge bayin nasuta mibami hum buddhi ede gotan eba ta'wil kureba adi anebbanasuta eba dalilan eba raddu kure ta'wil was kure ba emi buddhi gabul kurata buddhi gabul nu kura kame kurimachan asu kam gawanama emi buddhi ay gotan amuralen ta'wil kollan adi baykan tattang emi mane ki buddhi gabul kura kan tattang eba emi dalila raddu kure ba emi emi kana ta'wil wa tafwid yasmulin rangal aqida nu mulin rangal aqidah nu ya di buddhiya khilaf wi nama wesal gon men ta'wil qurakan nujihe algon men syar'i kan tattang algon men radd kuran jehni dalila syar'i kan tattang algon men radd kuran jehni dalilu ke sari yang algon men dene gannan jehni ei buddhi adi ekama khilaf wi kam gawiyas hama ifada mi ba men aqidah tahu ke terege baadi at-tahsinu wat-taqbih at-tahsin wat-taqbih ege mane ki hewkantattaka nubakantatta buddhiga zariyan denegata hewkantattaka nubakantatta buddhiga zariyan denegatum mi aqida bes muliyakun rangalenno ahlus sunnah wal jamaatu aqida ka muliyakun dimalenno ei huriha kamen allah subhanahu wa taala neddu kollawwa fa buddhiga zariyan denegannaka baykantattan eba huri insanage nafsan allah ilham koddewwa fa insana ufeddewmuga Allah wahi kurwa fawe fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah wani ilham koddewwa fa nafsa nafsuge nuba kan tattaka adi nafsuge rangalu kan tatta ema e bayek kan tattang Allah bahru ufeddewmuga insana ge nafsan ilham koddewwa fa rangalu kan tattaka nuba kan tattaka misalaka wakkan kurun ebbes insane nuhunnane rangalu kam ekkam gabul kura insane dogu hedun makaro hedun mihun nang aniya kurun ei rangalu kamek kamuga gabul qur'ane besin sana kunu hunnan ekaun riveti akhlaq hedubunu mihun nang hiyokong ihsan teri kong itu mikang kami rangalu kan tettek kamuga nafsu gabul qur'an tettanni emam baik kan tettange bahuri algon benan nafsan ilham koddewa Allah subhanahu wa taala buddhi ke zariyan algon dene gane vene kan tetta ekamaku huriha kamennu ei syar'i ginakan tattang Allah ewani kirti qur'ana sunnatu ge zariyan bayan koddewa rangalu kan tetta sunu bayan tabes midien uga gina hukumta
haram kantattaka halal kantatta bes Allah bayan ko debba fe evani kirti qur'ana sunnatuge aliga ehen kamun huriha kamen algon menaka buddhiya kun dene nugane wen buddhiya kun dene nugane wen demmi bami hunge aqida tahuge terega aqida ge evves hukume aqida ge evves hukume ahadu hadisakun sabiten nukurewen ahadu hadisakun mi ashari aqida ge mi hunge aqida ashari firqa ge mi hunge aqida mi aqida ge evves hukumen ahadu hadisakun sabiten nukurewen aqida ge hukumta sabit kureweni hamaikani kirti qur'ana mutawatir hadisun aqida ge masala kirti qur'ana mutawatir hadisun sabit kureweni ahadu hadisakun sabiten nukureweni ei mibam aqida tahutana mi ahlus sunnah jamaat wa aqida khilaf aqida sabaki algon men deenuge aqida ge masala takka mugawiyas de figuhi masala takka mugawiyas algon men gina masala tan hama engi famihiri ahadu hadis takun ei ahadu hadis sahhabe jiya yoti algon men nang egin hukum ne guma fudifa egen hukum ne guma fudifa yoti ahadu hadis sahhabe jiya ahadu hadis mi kiyani mutawatir darjan nufura hadis mutawatir darja genna hadis mi kiyani ei ebayegge bas dogu nukurewe ha gina adadegge rawin riwa kura hadisam mi kiyani mutawatir hadis enge tawaturge adadun madwejjiya rawinge adadu madwejjiya mi kiyani ahadu hadis nuwata ahadu hadis ki rawinge hadis ge sanaduge rawinge tobaqa tahuge terin tobaqa egga emme rawiyaku inna hadis komme tobaqa egga emme tobaqa ekkam gawiyas rawiyaku indejje kam gawanama ei ahadu hadis nikam balla algon men aqida ge emme muhimmu masala ei niyatuge masala emme muhimmu masala ei niyatuge masala ge warduwen aswein hadis ei ahadu hadisen ei sahih bukhari ge me furatama hadis ei umar gufanu kiben riwaya ge war riwaya innamal a'malu binniyat amal ta sahhabe ge mani niyat tahuga machare amal ta sahhabe ge mani niyat tahuga machare me hadis ki ahadu hadisen ei sahabin ge tabaqa ge ni umar ibn al-khattab ekani ituru hen sahabiye kala kunai ma ahadu hadisen ei e hadis ungal gon men eni e masala naga istinbat kofa niyatuge hukum komme alkom sahhameni niyata aywa ekam mimi hunge gatuga mi aqida ge bes masale nune ge ahadu hadisa kunne ehma mimi hu gata kuno na taniyate bes evse yo amale alkom ganiyate bes no na ehma e warbodu fasade ka vegen da ahlus sunnah jamaat ga aqida khilaf hama ifadam mi bami hunge nazaruga tauhid mi hun timba ka bahafe ei al wahdatu fi dhat Allah ekalange zat fuluga ekkawante ekalange ya effad ehin ebbes faraten nuwe al wahdatu fil af'al Allah subhanahu wa ta'ala ekalange amal fuluga ekkawante ehin ebbes amal fuluga bavriwan itur faraten nuwe al wahdatu fis sifat Allah subhanahu wa ta'ala ekalange sifat sifa fulutauga ekkawante e sifa fulutaka wattar ehin ebbes faraten nuwe mimi bami hunge gatuga tauhid mimi hum bahafa bata adi tauhid mimi hunge gatuga mi ahlus sunnah wal jamaat ge tauhid ge mafhuma mimi hunge tauhid ge mafhum mulin tafat ei mimi hunge tauhid ge mi mafhum ge tauhid uluhiyya mi musabitan nukure emme muhimmu tauhid wei emme muhimmu tauhid wei mimi hum boda en sabit ko fa tauhid rububiyya ei ashariya aqida ge mi hum semi hum sabit ko fe tauhid rububiyya tauhidul uluhiyya ngi menu sabiten nukure tauhidul uluhiyya ei makka ge musyrikun getere ke mastar jom tauhid e tauhidan Allah ge nabiyya e go alevi tauhidur rububiyya ki makka ge musyrikun bes iqrar wi tauhiden ei tauhidur rububiyya ki ma mimi mi hunge gatu ga tauhid ki den hama ifada mimi hun tauhid ge man mimi hunge gatu ga tauhid ge man tahu ge terega Allah subhanahu wa ta'ala jismu fulu libiodigem won mimi hun nafi kore jismu fulu libiodigem won nafi kore ei mimi hun puna gotuga jismen eturigen dani madwegen dejaw harak jismen eturigen dani madwegen dejaw harakun ekan ekkawantaka ma khilaf ei dejaw harun ufedeti ei baataken yoti wefa
ඒ එක්කවන්තකම ඛිලාෆ එහෙනම් මිමිහුන් ජිස්ම පුළු වුන් අල්ලාහ් ජිස්ම පුළු ලිබෝඩිගම නෆී කුරේ අහුල් සුන්න වල් ජමාඅතු ගාරිහුගා මී හනුහුන්නන් ජේ මස්සලේ හනුහුන්නන් ජේ මස්සලෙන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ ඉස්ම පුළු තකාසිම පුළු සාබිත කරමුගා තින්කමෙත් දෙන ගන්නන් ජේනකම අහුල් සුන්න වල් ජමාඅතුගේ ඉල්මරින් විදාලවමනි ඒ ඉස්බාත් ප්‍රතමති සාබිත කරු දෙමෙන්න නෆී කරුන් දෙම්මියන්නනි අත්තවක්කුෆ් හනුහුරුන් ඉස්බාත් මෙකෙන කුර්ආන සුන්නතුන් සාබිත වා ඉස්ම ෆුතකාසිම ෆුතන් අලගොන අල්ලාහ්ගේ ذات වල සාබිත කරු නෆී මේ කියන්නේ කුර්ආන සුන්නතුන් අල්ලාහ්ගේ ذات වල නෆී කොෆාවා සිෆතන් නෆී කරු එකලංගේ ذات වල තවක්කුෆ් මේ කියන්නේ හනුහුරුන් ඒ කුර්ආන සුන්නතුගේ එකමකා බෙහෙගතුන් වෙස් මවුලුමාතෙන් ආස්ෆන්වා කන්තත්තකා බෙහෙගතුන් අලගොන හනුතිමු සාබිත කොග්ගම් වෙස්මන් නෆී කොග්ගම් වෙස්වා මෙහර අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ජිස්ම කුල ලිබෝඩිගම් වු මෙහර එකම දලීල් කුරා බයි කන්තත්තන්ගේ බහුරි ආස්ෆා එහෙනම් මිසක බයි ෆාරවිස්නේ දාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ජිස්ම කුල ලිබෝඩිගම් වේ ඒ කීති කුර්ආනුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ බයි ඒ ගුණවම් ෆුල්තහු ගවා කතන් එරි බයම් වේ ෆයික් කුල ලිබෝඩිගම් වා කන් ලෝ ෆුල ලිබෝඩිගම් වා කන් මූනු ෆුල ලිබෝඩිගම් වා කන් කුර්ආනුගේ යති අල්ලාහ් බයම් කොද්දෙවා එහෙනම් මිහෙග්ගේ සිකුඩියන් ආස්තාන අල්ලාහ් ජිස්ම කුල ලිබෝඩිගම් බනි බාය එකම ජිස්ම ෆුලුගේ වාකෙන්ෙන් එවස් ආයතෙක් ගන්නෙන් එවස් හදීසෙක් ගාස් ෆෙන්නේ එහෙම අලගොඩ මෙවස් එකන් සාබිත කො ගන්නවා නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉස්ම ෆුලතකා සිෆ ෆුලතකා මෙදුක අලගොඩ මෙන්න බුනවේනි කුර්ආන සුන්නතුන් සාබිත වෙච්චෙන් එනුන් වෙච්චෙන් අලගොඩ මෙන්න කන්නු බුනවේ ඒ අල්ලාහ් මෙදුක එවස් මාලුමාතෙන් අලගොඩ මෙන්න ක ලිබිගෙන් නුවේ කුර්ආන සුන්නතුන් ලිබිෆාවා මාලුමාතේ ෆියවා එයින් එවස් මවුලුමාතකේ බුද්ධිගේ සරියන් අලගොන මෙන්න හාසිල් කරවෙන කන්තත්තකෙන් නෝයි කිය එම් වීමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ජිස්ම ෆ්ලු ලිබෝඩිගේ මුමා මෙදුගා අලගොන මෙන් අහ්ලුස් සුන්නල් ජමාඅතුගේ අකීදා කි හනුහුරුන් සාබිත කොග්ගම් වෙස්නුවානේ අදි නෆී කොග්ගම් වෙස්නුවා එකම කුමි මාතුරිදි යමිමි හුන් අල්ලාහ් ජිස්ම ෆ්ලු ලිබෝඩිගේ මු නෆී කුරානි ඒ මිමි හුන් දෙකේ ගොතුගා जिसमें एतुरिगन दानी माधवेगन दे जाओ हरकु दे माद्दायकु एकं एक्कवंतकम खिलाफ एमी मी होंगे विष्णु मी होंगे फिकुर है ते मी बा में होंगे अकीदा ता होगे तेरेगा मी बा में अल्लाह की इस्म फुलत साबित करे अल्लाह सुब्हानहु ताला की इस्म फुलत साबित करे आदमी साबित करमुगा अल्लाह सुब्हानहु ताला के खबरी सिफा फुलत वस इस्म फुलत होगे गोतुगा मी बा में साबित को फवे अल्लाह के इस्म फुलत में मुसाबित करे इस्म फुलत दें हेरी कुर्आन को बार दुएंगा इसपता कुर्आन को अड्डियां एंग इस्म फुलो एनी बार दुएंगा इसपा हदीस के सुन्नत के अशार इस्म फुलो बार दुएंगा इसपा मुड़िया कुनवा दिहन हुआ इस्म फुलत में मी होंगा बोल करे एकमा को मी इस्म फुलत हो गोतुगा मी होंगे बहिमाना अल्लाह के खबरी सिफा फुलत बस पर अल्लाह के खबरी सिफा फुलत की यंग इंतहाए नुवा सिफा फुलत एगें गीना सिफा फुलता को इस्म फुल वार दुएंगा इस पे नुए एमा इस्म फुल वार दुएंग आइस पे नुआ सिफा फुला को अलगोंड में इस्म फुले साबित को गनुआ अल्लाह इकुरिम बस बयान कुरान फदा अल्लाह सुब्हानहु तआला की इस्म फुल तका सिफा फुल तका में तो अलगोंड में अकीदा का वांजे है नी अलगोंड में एइन का हमें इस्म फुल नोता सिफा फुल अलगोंड में साबित कुरान जेनी कुरान सुन्नत साबित वा इस्म फुल नोता सिफा फुल एनु इस्म फुलन वत सिफा फुलन अलगोन साबित को गनुआ और कीति कुर्आन के बहुरी बहावर खबरी सिफा फुलता माने के अल्लाह के जात फुला में दुगा खबर देफा वा सिफा फुलता एकम को एइन इस्म फुल साबित वेगन वार दुवेगन इसफनुआ मिसाल के अल्लाह सुब्हानहु तआला मूसा के फना वाह कफुल देख के वाह के कीति कुर्आन के वार दुवेगन इसफ वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा अदी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मूसा के फाना वाह कफुल देख के भी तोर फरब द कैरिगा तोर फरब द कैरिन वाह कफुल देख के अलगुन मेन्नंगे खबरी सिफा फुलकुं अलगुन नक इस्म फुल साबित नुकुरे वेन अल्लाह कंगे इबार दुंगा स्वेन नहीं अलगुन नक बुनवेन अल्लाही अल मुतकल्लिम के इस्म फुल अलगुन नक साबित नुकुरे वेन ए इस्म फुल वार दुंगा स्वेन नहीं हमें फदाएं अल्लाह की कुरान खबर दे वफनी इन्न बतशा रब्बिका लशदीद हम करूं कलीफान को रसकला के हिप्पेवुम वर्गदे हिप्पेवुम अल्लाह के हिप्पेवुम गवा के नी मिबामी हूं एने खबर सिफा फुलंगा असफेनी मिबामी हूं साबित करे के इस्म फुलो अल बातिश हिप्पवा फराई
हमें फदा अल्लाह की कुरान का अंगवा है मनी इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला हम करहम अल्लाह सुब्हान व तआला उड़तका बिंग एहुरितनु गुडालिया नुदी हिफाहट्टवाय युमसिकुस समावात युमसिक ए खबर दे वाफेनी खबर सिफा फुलन आसफेनी मिबामी हम सिफा फुलन अल मुमसिक हिफाहट्टवा फराई इसम फुलो बन साबित करे ए अहलुस सुन्नह वल जमात का अकीदा खिलाफ एमा अहलुस सुन्नह वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह सुब्हान व तआला की खबरी सिफा फुल तहुगे तेरें कीर्ति कुराना सुन्नतुम वारिदुकिन आयस्वा इसम फुल फियवा देंगे हैं इसम फुल अलगोन नक साबित नुकुरवे देंग हम अलगोन में इन गोता माने कि ए एकलांगे जात फला बेहे को तुम अलगोन में बस दें जे ने खबर अल्लाह कुरान को देवा फवा फदाए ए अल्लाह के खबर इस वक्त तक काम है तो अलगोन में अकीदा का बांजी है एगोता एक हम मी होंगे बा एगम बस मी होंगे मिल लेंगे बा इसम फुल तब से बने रहेगा एमा मी अकीदा तम्मी अहलुस सुन्नह वल जमात का अकीदा तक खिलाफ अकीदा ता मी कुरगो तक बयान वेगे मी दियई तौहीदुल अस्मा व सिफात का अहलुस सुन्नह वल जमात आया के अकीदा या खिलाफ अकीदा bahataंगुळे बाय फिरका ता होगा वा कई हतर फिरका में मशहूर ए जहमिया मुअतजिला अशाइरा दमियति मातुरीदिया मी हुरिया अकीदा फतके के बस मिति हतर फिरका गवा का बयान कुरई फवे मी हतर फिरका नुन कसबे फिरका तं ए बहुरी अल्लाह के सिफाती मसरत होगा मसर जही फहुरी बाय फिरका तं मिसा मुशब्बिहाइन मुअत्तिलाइन ए बहुरी फिरका ता एकम को ए फिरका ता मशहूर व फैनेंगे हा बडका एहम वेगे अकीदा फता होगा ए एमी होंगे वाह का फिरका तहगे गोतुगा बयान कुरई फैने मी हतर फिरका मशहूर व फवानी मी हतर फिरका के वाह का अकीदा फता होगा बड़ा बयान कुरई फा मियोती दें अलगोन में मी मसला के निम मोगा अलगोन में बलालानी इल्मरिना अलगोन में बलालारुगा इल्मरिंगे फराय पुलुंग अलगोन में फिन नंगे बहुरी बाय कुत्ता अकीदा के मसलता होगा सती फिगुही मसलता होगा बस बाय कुत्ता नगे बहुरी एक कुत्ता का में तो अलगोन में देखें जे गोई अलगोन में देखें जे गोई फुरतम कमकी ए बेकलुन की इल्म वरिंग अल्लाह खास कुरबा फावा बायंगे माय कुरबा फावा बाय आमुन गे मच्चंग अल्लाह इतंग गुणे माय कुरबा फावा बाय यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान बिमीहुन्ना एकलांग इल्म दे बिमीहुं मतिवर कुरबा फेवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिरवति मुं हग्गोगम बागतो हम एकन बिरवति वा बाय की वसिल मरिन कम को यते अल्लाह बयान कुरबा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा एबे कलुं कीवेगन हा माय कुरबी ए नबी बे कलुं के मसक्के पुलतंग एबे कलुं कुरबी एबे कलुं नि उम्मतम इस्लामी उम्मतंग एबे कलुं कोद्देवा फेवा खिदमत तहुगे बेनुं अलगोन में कुरमुम मिदनी गियामता हमया तारुस्तद्दे मुमिदनी एबे कलुं गे इल्मी खिदमत तहुगे बेनुं हिफाग अलगोन में फइतल्लिया मुमिदनी एबे कलुं गे कुरबा फा इल्मी खिदमत तहुगे बेनुं हिफाग दीनी मदरसा तहुगे कियावाद मुमिदनी एबे कलुं कुरबा फेवा इल्मी खिदमत तहुगे बेनुं हिफाग एंकम एबे कलुं नंग अलगोन बस कदर पुरंजियन एबे कलुं हियो दुआ को दिजेन सब कि मी दीन हिमाय को दिफा करो मटका अल्लाह बिम्मति के लेबी बाय की इल्म रही देंगे एमी हुन की वैसे इंसान का बीती वे अल्लाह के सुनने भी बिम्मति का एम्में के फरातुं कु अल्लाह सुब्हानहु व तआला निरुबवान ए इंसानों का हाम को देव मटका मासूम बैनु का मासूम बै की हमें कनी रसूल बेकलुना नबी बेकलुं एनु एम्मेन की ए कुरवे नमी हूं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन उरिहा आदम के दर नकी कुरवे नमी हूं एकं अल्लाह हाम को देवं अल्लाह एदी बोडी गन्नवा एकं अल्लाह हाम को देववान ए किताब में बोडो इल्म रे कम गवियस एमी हे के फरातुं अल्लाह कुन्नेरुबवान एकम को एक एबे कले की बें अलगोन में फेनुनी मा अलगोन में एबे कन उजुरुरी कुरवंजियन एक कुत्ता एबे कन कुरैफा एवा कुत्ता की एबे कनु दीन टका को देवा फावा अगहुर खिदमत टका अला बलार के बस एचन नो है की अल्लाहुम्मा कुन फुसवा देवा फा वा खन तंगई ए एबे कनु एवरो के बोडत खिदमत दीन टका को देवा फानी अल्लाह के दीन टका
midin feturu mattaka midin ebekalunge masakke polom bimmatiga mioti giyamata hamaya එහෙන්කම එබේකලුන්ගේ ඒ කුත්තන්වාන එව්වසෙච්චක එකම අල්ගොනමෙන් එබේකලුන් උසුරුවරි කුරවන් ජේන එබේකලුන්ගේ ඒ කුත්තහුග හිෆා එබේකලුන් ෆිර්කාතක බහ එබේකලුන් නම් හුකුම් ජහ බිදෝවරිකෝ කාෆරකෝ මිකන්තත්තන් අල්ගොනම කොග්ගෙන්නවා අල්ගොන දූ එකන්තත්තක උන් රක්කාතේ කුරන් ජේන ඒ ඉල්මි අමානාත මොන ඛිලාෆ් කන්තත්තන් ඒ ඉල්මි අමානාත මොන ඛිලාෆ් කන්තත්තන් ඒ එබේකලුන්ගේ කුත්තන් හොදාගෙන එවාහකත දෙක්කුම් ilmurin vidalwa gotuga luhumul ulama masmuma ilmuringe maske mahaki ei viha ichke ilmuringe masnukare ebe kaluna kuraifa ebe kaluna sunnane kutta kuraifa adi ilmurin hama ebbe kalun an ebbe kalakon ebbe kalaka e masala tahuga radduwas devwa fe bahuri ekamako e raddu tad devwu mugaves ebe kalun e bahuri usul take gengulu wa adabu take gengulu wa e adabu tahuga algon men hifanje e adabu tahuga algon hifanje mako kunnu kurawena kakwas nunna ehem kamunta imam malik ekade gafanu masjidun nabawiga darus devwan innawa ekade fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahana fulan ishara kurawwa ekade fan mi vidalwani kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha alqabr komme mi yakiwa semi hekke baybas qabul kurawi baybas raddu kurawena mi hekke mi mahanaage veriya menuwi ishara kurawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahana fulan माने कि एक लेग फाने यह में कन शख्सियत की मुरिहा बहन करिफानो कबूल कुरवे ए अल्लाह के वही के जरिए करिफानो ए दीन कन तबया कुरवे मैं करिफानो मुरिहा बहन कबूल कुरवे ए करिफानो अल्लाह वनी मासूम कुरवे एक लेग फानो फिया दिन कोम्मे इल्म रिय केस कोम्मे मी केस मी के बाय बस कबूल कुरई बाय बस रद्द कुरवे ने मी के मुरिहा बहन ए बस मी कबूल न कुरवे एक मोल गोड में इल्म न इमाम बर बेबे करन बलार कन बल्लवा Imam Abu Hanifa ekade gafana Imam Shafi gafana hede waragina kan tawga raddu devwa kina raddu devwa fori subhanallah wana balali ma fenigen dana emme forta Imam Abu Hanifa ge figuhi ilma ta'rif kurawwa ekade gafana ge figuha ta'rif kurawwa ilm ge qadar dene wadagen fa ekade gafana naki ei bodu ilmuri kam bayan ko devwa fa ilmi khidumat tak ko devwa for be kalekam mis takunna bayan ko devwa fa den e masala be gutun kalifan e vidalwa ichin vidalwani dalila ayuwa hama ifada Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ekade gafana ge dari warang ei Allama Ibnul Qayyim rahimahullah Ibnul Qayyim baragina masala tahuga khilaf Ibn Taymiyyah ekama ko e raddu devwa fori adabori kamaay adabuge beenu kurabba fori ibn Taymiyyah ge ilmu ge qadar kurawwiye kale fan ilma itiraf wada kale fan ge ilmi khidmat takan itiraf wada gam wa haluga ekale fan e khilaf wa masala ke kale fan raddu devwa fori ama ifada Imam Abu Hanifa ge mashhur dedari warun e Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybaniya qadi Abi Yusuf debe kalun Imam Abu Hanifa ge waragina masala taka khilaf adi khasako Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ekade gafanu fahum Makkah wadagi Imam Malik abaddal kurawwa etabbar masala tahga munaqasha kurawwa Imam Abu Hanifa ya waragina masala tahuga tafatu wadage khilaf wadage ekamako Imam Abu Hanifa echigo afennete ekade fan adabori kama ekuga masala tahuga raddu devwa feman adabori kama ekuga ekade fanu ilmi khidmat qabul kurawwa haluga ekade fan ilmuri kan qabul kurawwa haluga ilm ta'rif kurawwa haluga e masal takar raddu devwa mi adabutan algon men gen gole jena ilmen raddu deeru gaves kamisala kan algon me ekakona ka jawab kurabi dain algon men ekakona ka raddu de farafi kam gawana mi besada benno mi e ilmi amana tam khilaf kan tatami algon no fene bay mi bay ilmen raddu di femi hunane kala mi ekakona ka jawab kura usul jangali bahurwai jahiliya zamanu ge goun takun jadal kurun takun raddu di fami hunani malamatu ge ibarat takun mi ilmuri kamu ge bes alamat nimmi kura kan tatami
ilmi amanata mun khilaf kan tammi mikan tan algon koggen wan algon men ilmu weringe qadar dinegan nanjene ebe kaluna kiye Allah subhanahu wa taala matiri kurava fa baykan algon men dan nanjene nabi be kalunge warta werin kan algon men dan nanjene ebe kaluna ki ebe kaluna misalaka kushak kurai fahuri mai masala tauga misalaka bay tafsir ilmu werin adi bay muhaddisun ebe kaluna wese bahuri ta'wil ke teriya wadeifa ta'wil ke teriya wadeifa misalaka حافظ ابن كثير එකදී ෆාන තෆ්සීර් ඉල්මෙරින් වරග්ගින ෆාරංග බොරි මේ සිෆාති ආයත තෆ්සීර් කුරුමුගේ තෙරේගා තාවීලුගේ තෙරේ වදයිෆා حافظ ابن كثير ජලාලුද්දීන් සුයූති ෆද බේබේ කරුණ ඒ බොර තාවීලුගේ තෙරේ වද වඩාගෙන නයිෆා ඒගේ සවපුන් අලගොණ මගේ බේ කරුණ කී ඒ මිවනි ෆිර්කා තවගේ බේ කරුණ කියා ඒ ෆිර්කා තකන් අලගොණ මගේ බේ කරුණ බස්ස බහයකන් තක්කොක් ගෙන්නවා algon men banen jiheni e be kalun e fikura nuata e aqida ya daw mistakuna dawatu devva furito nuata e aqida faturan e aqida taaruf furan be kalun masak kurawwa furito balen jiheni ekan kurawwa furina mata algon men nabune veni mi weni firqa gemi heke misal kalun ibn kathir rabbal alaruga e khalifan e bahurita ashari aqida ge fikurtaka dawatu devva mistakuna nuate kantattang aqida tar rangal kurawwa fe bahurita nuate kantatta mashhur kurang e taaruf kuram mistam ke tere taaruf kuram masai kurawwa fe bahurita nei ngame faden hafid ibn hajar kalifan fathul bariga de tin hatar tanegga e kalifan se ben ta'wil kuraifa bangil weringe bahurifa kurawwa ekam ko algon men e kalifan ko fittaka balairuga e kalifan liwa for fittaka balairuga e kalifan e bahurita e aqida mistakuna dawwas devva aqida mistonge terega mashhur kuran taaruf kuran masai kuran vafe bahurita nei e malgon na kine pone veni e ashari aqida ge mi eke maturidi eke egota kan pone ven algon naka ei misala kan algon men balama hinga tafsir ge terega in bahu ge terega arabi bahu ge terega batibi bay mihun firqataka ilmerin kada al vafe tibi mihun misala ka zumahshari mu'tazila ei ena gwa ka tan heri egota fikuru heri aqida mashhur ko taaruf kurangena e buhur masak ke ves koffa ehm bigen ilmer midalwani ene ki mu'taziliye ke ibn arabi ene ki sufiye ke ena ge buhur aqida ta mashhur kurangena e buhur masak ke koffa nistam ke tere em aqida ta taaruf kurangena buhur masak ke koffa ehm kabun ilmer midalwani sufiye ke ehna mesmi ahlus sunnah wal jamaat ge ilmerin bodti rabbani ilmerin ebe kaluna kurai favor kutta uga sababun ebe kaluna kan nen ilmerin gotan hukum jassawa fa e mi weni firqa ge be kaleke meni mazhab ge be kaleke e gotan kan nen hukum jassawa fa misal ka bayf be kalunge bahuri bay fahar bay mazhaba lebi wada gen fa bay kan tattauga emme bodwara kavve ilmerin vidalawe fa wani mi weni mazhabaka kommes waragge lebi wada gatumen ekale kibage bawte misalaka imam nasai ekale fanu waragina fahra bor ali fana muawiyata debe kalunge waka debe kalunna be gotum waka dekkemuga ali ge fana ma boda taarif kurawwa muawiyata ge fanu ge zikr wasnu kurawwa muawiyata ge fanu ge zikr wasnu kurawwa ali ge fana ma boda ge fanu ge manaqib ma boda bayan kurawwa amir muawiya ge manaqib bayan kurawwa nigotange bahuri bay lium tahu ekali ge hadis fotu ge bay masala tahu ge bahuri tiri taliqat ge tere ge bahuri kala wa katab bayan kuraifa ekali fana be gotum ilmerin egota wa katne gotan huri maki ke vidal fani fihi tashayyu'un ekali fana kibage e bahutte shi mazhaba kommes waragge lembi wada gatume shi mazhab kommes waragge lembi wada gatumenge bahutte ekali fana ki shiye ke vidalen nuwe vesil meriya shiye ke vidalen nuwe tashfihi tashayyu'un ne vidalwan emme bodu waraka fi tashayyu'un ne vidalwani kommes waragge lembi wada gatumenge bahutte shi mazhaba egotan ilverin vidalwa fori e mazhab takange be kalun nispe kurawwa fennenge batil mazhab takan hama efadai imam abu hanifa ekali fana vidalwani ईमान कमुगे शर्तें नूने अमल करूँगे ईमान कमुगे शर्तें नूने एकमक ईमान मफ़हूग अमल करूँ लाजिम है अमल नको फी अज़ाब लिबेने
එකම කුමි බුනා බුනු සීදා ෆුරිහම නුවාති වෙයි අහ්ලුස් සුන්නල් ජමාතුගේ අරිහුගා ඊමාන් කමුගේ ෂර්තෙන් ඒ අමලකි ඒ කුර්ආනුගේ ඊමාන් කමුගේ ලෆ්සන්න කොම්මෙතනගේ බාදේ අමල් ගුලවාෆා අමල් කුරුන් ඒ ෂර්තෙන් ඊමාන් කමුගේ අහ්ලුස් සුන්නල් ජමාතුගේ අරිහු කම ඉමාම් අබු හනීෆා විදාලවනි ඊමාන් කමුගේ ෂර්තෙන් නූනේ ඒ අමල් කුරුමෙන් එකම ඊමාම ෆහු ලාසිමේ අමල් කුරුන් අමල් නුකොෆි අසාබ් ලිබේනකම විදාලව mi vidalwa mi gotam vidalwa fawatiwe imam abu hanifa behe gotum ilmar vidalwa fawani ei min murjiatil fuqaha ei irjaage asar hori figuhu ilmaringe terembe kaliki irjaage asar vidalnuwe ei murjia ke abu hanifa ki murjia ke vesil morik vidalnuwe එකමක මුරුජි ඉර්ජාගේ අසර් කොම්මස් වරකන් ඒ බහට්ටේ කීවගෙන් ඒ ඊමාන් කමුගේ ෂර්ත නූනේ විදාල වීම අමල් කුරුන් ඒ ඊමාන් කමුගේ ෂර්තෙන් නූනේ විදාල වීම එකමක ෂර්තකේ මුනා ගායනක මුනන් වරකාරි කොෆතේරි වරකාරි කොෆේරි විදාල ෆෙනි ඊමාන් කමුගේ ෂර්තෙන් නූනේ එකමක ඊමාම් මෆහුගේ අමල් කුරුන් ලාසිමේ අමල් කොෆිය අසාබ් ලිබේ e murjiyan kariga imam muwaffaq den kitam bodu nubaka me kuriya se bes gellu men neviya e murjiyan ge aqida e imam muwaffaq ga ima kafir ka vehura he okame kurima bes faida en kurafada imam muwaffaq kitam me bodu faafe kuriya ko se kamun bes gellu me bes nuane e murjiyan ge aqida ki e aqida en no imam abu hanifa ge uriye ekam kommes warakan e nebe kahala ibaraten e gotta vidala wei fa inima ei irjaage asar kommes warakan ekaleeg faano kibaga urkam ei emme bodu warakan ilmer na behe gotun ilmer vidalo fa hunna bas fultan ei sida ei waki mazhabakan ebe kalon category ko fennei algon me miya dubai mi hunge ba e gota jamaat taka ilmer baha kan takureba ebe kalon e gota ta'wiluge masalen ebe kalon kiba misal ka fenunima ehem bima ekan e gota ko ganwane ei ilmi amanata khilaf kamen ei egotan algon men kanta kurun ilmerna behe gotun efada waaka tan algon men dakka ilmerna behe gotun efada tuhumat tan algon men kurma ki ei egotaka san koggen wana kanta takenno ei ebe kanun algon men hiyoduwa kodden jiheni hagigatuga ei ebe kanun ge zariyan algon men engunu echmi enguni ebe kanun eruge ikurabwa fawa ilmi masakke pultahuge zariya ki ha masakke pultake ebe kanun ge kurabwa feri mi ilmu jama kurabwattaka ma ekanta takan algon men visnan jihene ebe kaluna kuraifa kuttan kan algon me ebe kalun usuri kurwan jihene etang usuran algon me hoda de jihene ebe kaluna ama gina algon me ebe kalun hiyodwa kurwan jihene ebe kalun kurwa fa masakke putan ebe kalun abadu sallallahu ajru devvam dane e qiyamata hamaya ada algon men dem mi mawdu mi nimuni tauhidul asma was sifat mi nimuni den algon men farhani irad kurwiya shirka behe gotun den annarega ei tauhidu idikolo kamuga wa shirka behe gotun insyaallah मैं ऐसा मेरे के दारुस निम्मा आदे दिन सुवाल में बेफलक सुवाल को